Misui tension, misui kuslai, misui bunting muti perkat kuni meroi beli ya. Jalan samlan Em thì bật đèn, em đây bằng bật khát là phần ta cái phần thầy, đây là bật khát là phần ta cái lâu trong là giống thì bật đèn, Ni perkat sepang kalawai. hỏi bật đèn, Dah kan okal tu pat. Bumi kuat buku tak kalawai ong mi kandon. PT bật đèn, nó được bằng tầng riết, đã qua bàn của lệ doktor, anh đây, làm đã tiếp ba bát sepang kini kilai, ngay lệch puleh hai, bật hai cái chữ puleh cái bạc kham riang, Oh, kamu. Me tension tang na kata kadau benem yo ya kata kejintip kebuti kenabu. Hang no kata kejimpule doktor bat shano kebukan biang. hỏi tìm bật đèn, Dah teme. Ngedon teme bungan yarap ime na kata ta. hả, si sao sao bật đèn, Melak tip sepang ke Indo Globe Institution Bangalore. em ngâm tiếp ra, tôi bắt tay sẽ bật đèn sepang kata, Kesengap mentangan batai bahas pangkanu ke Indo Globe Institution Bangalore. Kublai pi baro dengan don hang ni bangan ai jingtip na kabunta jong pi ki kun samla ki bidang kwa patrang shisha ban pule kum ki nurse lane ki doctor pat ki we pat ki lai. Kadon ruang ni berpetip sepi sepangka Indo Globe Institution Bangalore. Kani kadi ke jaka pule kabala pau nambah bat kababasru hadu kata-kata. Tina kabenta ki kus kidon kum ka GNM, BSc, class 11, class 12, NEET, bat JEE. Bat om deiro tangkata kidang don shi bun ki kus hangni. Bat lada pikwa ban yo ya jintip ka ba company syapang ki kus pilak berkol hau ni unamba ubang labu apo jokani ka video. Bat kani ke institution ka airu 100% placement support kata kamut bahadin onda pilak dapat pulih kam don jing e ipi ba pinyo kam. Bat ki airu ya ka German language training ban plila ya pi ba pinle tray hapo German. Kani ke college kadai ke bari ke organize ke ba penting kena baka dikiri jong pi kalong ka bala itu. Bat ka ba kam snok tena susu kalong ba ki kun samla kasi jong iru tidon palat lai spa ngut EA ki ba pule syati dengan try laladon ki badang sedang banjuan thamai ha katai kecaka bakin pule kinom snow marway namar baki kasiru kidon banilong parlok bapi. But lada pikwa bentip company syapang ki kos lane ki fee educational loan ipilak bankol ha uni unamba.